Hero ndagusuje kandi nakwifurije ibihe byiza cyane kabisa ukomeje gukurikira Toke Sipoti ubuzima n'amakuru y'imikino agezweho menshi cyane. Turahira hano mu Rwanda turaza kuzamuka i Burayi ku ikipe ya FC Barcelona ya Mini Yamal ndetse na Rafinha byifashe gute muri FC Barcelona. Turaza kugaruka kandi no mu Rwanda na hose abakinnyi mwiza w'icyumweru harimo abaperemo Rayon Sports, Gasogi n'izindi kipe zose. Turavuga kandi no ku makuru avugwa kuri Pogba, byose n'ibindi byinshi tuza kubabwira muri Toka Sport zuma tugiye gutangira. Twubwira ati ukeneye dekodera ya Canal Plus wahamagara kuri 0788533009. Abakinnyi rero akaba ari Ruboneka Jean Bosco muri APR, ese urabona ari we? Shimwe Djabirou akina Etincelle, Ngono Erive akinira Gasogi United, hanyuma Twagirumukiza Clement akinira Rutsiro, hanyuma Hoziyana Kennedy akinira Marine FC Rubavu, Shaban Hussein Tchabalala akina Etincelle, Musanze Ntwari Asumani Kiyovu, hanyuma Izaki Eze akinira AS do Kigali. Ikintu nabonamo hano cyiza noneho ku bantu bari gutegura ibihembo by'umukinnyi w'icyumweru, harimo abakinnyi benshi mu makipe akomeye mu bihe bisanzwe, usanga harimo abakinnyi benshi biganje mu makipe akomeye nk'urugero Rayon Sports na APR zagaserera abakinnyi benshi muri ibi bihembo. Ariko ubu ngubu urebye Rayon Sports nta mukinnyi n'umwe ifitemo mu makipe yoroshye harimo nka Etincelle ifitemo umukinnyi zidafite nyine umwanya ukomeye mu rutonde rwa shampiyona, ndetse Musanze nayo iri aho ngaho, Marine nayo ntigira wa karindwi. Ni uko nguko rero byifashe. Hanyuma rero iby'iyi shampiyona nabyo tugiye kubabwiraho Jurune ya 8, ndetse tubabwira n'ibya El Merreikh na Al Hilal uko byifashe, nabyo tubabwira kalendere yayo nayo yasohotse mu gihe rero ku isaha ku wa gatanu ku isaha saa 12:30 ikipe ya Gasogi United izamanuka na Kiyovu. Gasogi United ya KNC bazamanuka ku isaha 12:30 Kiyovu. Tuzajya tugenda tubagezaho byose kabisa uko bizaba bigenda bimeze. Hanyuma rero i Bugesera naho niko hazaba ari match ya Bugesera na Rutsiro. Match nizatangira ku isaha 9, na makipe nayo azaba ari kureba uko yakegera imbere ku rutonde rwa shampiyona. APR nayo rero imaze igihe rero nayo izaba kina n'ikipe ya Etincelle, umukino uzaba ku isaha 9. Amagaju no ku isaha 9 bakina na Etincelle, APR izakina na Musanze Amagaju abwo azakina Etincelle ku isaha 9. Hanyuma rero Marine ikina ku isaha 9 na Gorira, mu gihe Police izakina ku isaha 9 nayo na Gicumbi. Police muri forume izaba ifite kurikiza amakipe yo muri Sudani, tudashobora mu kanya ko byifashe. Mu gihe amakuru Vital Sport izakina na Muhanga, Lion Sport izaba ikina na Sido Kigali yagaruye Faringanye kabisa. Faringanye Umusenegal kabisa akaba yamanutse mu kibuga ameze neza cyane, azaba yagarutse kuri match ya Sido Kigali, niyo match azaba agarukiraho. Rayon Sports no kureba nyuma yo kwiruka umutoza Rotifi nyuma kugenda, nyuma ibindi byose kabisa turabireba. Saga zavuyemo muri live twakoza ku isaha 9 ndetse na live yatambutse ku munsi w'ejo, byose bigiye birimo cyane mu nyinshi zivugwa muri Rayon Sports nyinshi cyane kabisa. Twabwira ko tugiye ku makipe no muri Sudani ukuntu byifashe kuri shampiyona. Ariko rero Monday ku wa 1 Novembre 2025 Kiyovu Sport izaba ikina na El Merreikh ku isaha 12. Mbega match izaba imeze neza cyane kabisa kuri Kigali Play Stadium. El Merreikh rero bazamuka ku isaha 12 muri Sudani no kwemererwa rero gukina shampiyona y'u Rwanda. Ku munsi w'ejo ni inama CAF yateranye no gutanga ibihembo bya CAF, naho yemerejemo ko Al Hilal na El Merreikh zemerewe gukina muri shampiyona y'u Rwanda ku itariki 26. naho Al Hilal izamanuka mu kibuga na Police muri forume sizatsinda igihanyaswa cyo muri Sudani nacyo kimeze neza cyane. Tugiye tukareba bazakina kuri stade Amahoro ku isaha 12, isaha nziza cyane yo kureberaho match kabisa, isaha y'abanyamujyi. Bugesera inteye Bugesera nayo El Merreikh rero
bazaba bakina nabo ku isaha y'isaa 9 kuri Bugesera Stadium. Erimereke na Bugesera kabisa, azaba ari umukino mwiza kabisa. Abanyabugesera bazaba bahuye na match nziza kabisa. Twebwe Espoir irusizi turahonda rwose kwibonera kwa abo bastari. Derby yakoze y'amakipe ane APR, Erimereke ndetse na Al Hilal. Atari cyane. Shampiyona rero ikipe ya mbere ni Police FC 17 n'icyana cy'ibitego 5, hanyuma Rayon Sports ya kabiri n'amanota 13 n'amaze gukina imikino 7, Gasogi ni ya gatatu n'amanota 12 maze gukina imikino 7 n'icyana cy'ibitego 3, Musanze ni ya 4 n'amanota 12, APR ni ya 5 n'amanota 15, APR 11 Pluto. APR rero ifite ibirarane 2, iramutse itsinze n'ibirarane 2 byateye amanota 17 ikanganya na Polisi. Mu gihe rero yabashyizemo ibitego byinshi muri izo match, APR yahita iruyobora inganya amanota na Polisi mu gihe byari kimeze gutya. Gorera ni ya gatandatu ku mwanya, ifite amanota 10, Kivu na 7 nayo ifite amanota 10 zikamye ibitego 2, Marine ni ya 8 n'amanota 9, Mukura ni ya 9 n'amanota 9, Gicumbi ni ya 10 n'amanota 8, Bugesera ni ya 11 n'amanota 7, Amagaju na 14 n'amanota 7, Tenseri ni ya 13 n'amanota 5, Sido Kigali na 14 ya Sido Kigali byagiye gute kweri n'amanota 5, AS Muhanga n'amanota 15 n'amanota 4, mu gihe Rutsiro 16 n'amanota 3. Mu rutonde rw'amakipe agiye yegeranye ntarirarenga, shampiyona iracyari mbese agiye kwongeraho rero na za Erimereke na za Al Hilal. Tuzajya tugera mu shampiyona igizwe n'amakipe 18, ikazahita iba shampiyona nziza kabisa iryoshye, ikazahita iba shampiyona ikomeye cyane kabisa. Ku maderby yo abaye menshi cyane. Twizamukira i Burayi bamwita Rafinha. Ikipe ya Barcelona imaze igihe iri mu bibazo byo kubura abakinnyi, umukinnyi ukomeye cyane Rafinha. Rashford araza arababakinga bigenda neza, Rashford yitwara neza, ariko kuri Real byaranze tubura absence ya Rafinha. Rero Rafinha nawe yagarutse match yo muri weekend arahabaye cyane kabisa. Rafinha na Lamine Yamal. Tuzamukana kizigenza bacu Paul Pogba bakina mu makipe nka Juventus, bakina mu makipe nka Manchester United, mu bageze muri AS Monaco. Yaramaze igihe afite imvune, nawe yagarutse ameze neza cyane muri match yo muri weekend. Naza kwamanuka mu kibuga cyane. Mwibutsa gukora like, share, comment, subscribe. Nshimye mwese mukora like, share, comment, subscribe. Ukeneye dekodera kanal plus cyangwa se abone muradamagara kuri 0780 075 cyangwa se usange kuri TikTok ni Toka Sport Buzima, hanyuma rero Instagram Toka Sport Buzima, tubina Toka Sport Buzima. Ciao, hasta la vista. Mukomeze kugira ibihe byiza, hanyuma rero mukomeze muri video zacu kuri YouTube channel Toka Sport Buzima. Hariho ama live menshi cyane, ho update nyinshi cyane. Hasta la vista, na ejo mu yindi update izabigezweho.